Бұл сразу операция боло турган акыбалда эмес экен эле. Азыр 2,5 ай болду келгенибизге. Эми операциябызга акчабыз жетпейт. Assalamu alaikum kızlarım. Sizlerge çok rahmet yardım bergenlerge. Men dağı жақсы ойында қалдым. 2,5 ай болды келгеніңізге. 2,5 айдан бері химия алдым. Химиядан жақсы ішінде тәсір беріп атады. Башымда қанша ауырмай қалды. Сіздерге шын рахмет. Операциябызға ақшабыз кішкене жетпей қалады екен. Үкөл химия үкөл екен. Ал кішкене ачыстырады екен, ошоға қиналып кеттім. Тезірек операция болып жақсы болып кеткім келіп жатады. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Насыңарбы? Нуржигит ошо азыр немеде, больницада. Бүгүн азыр томографияга чыкты, ошого даярданып атат. Белете сууну ичиш керек, анан томографияга кирип кетет. Үстүнө радиотерапия, андан кийин операция болот. Биз ойлогонбуз барып 20 күндө кайтып келип калабыз деп. Операцияга бир 10 000 кетет дегенинен биз ошентип ошого карап эле келгенбиз. Көрсө андай эмеске. Мы сидим на день рождения у Нурджигита. Вот наш доктор Бабани принес торт на день рождения Нурджигиту. Так, давай, Нурджигит, свечаны үйлөймө. Бир, эки, to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, ура! Так, давай, эми кесеми. Красавчик болып тұрып кетіп қалсам. Ой, Давай. молодец. Ой, молодцы. Давайте теперь